Mpendwa katika Bwana nakusalimu. Comme responsable, comme serviteur, je voulais parler un peu sur deux conseils concernant le mariage ou la vie conjugale. Deux conseils seulement, mashauri mawili peke yake ambayo inaweza kukusaidia kwa sababu ilinisaidia na inapenda nipartage pamoja na wewe. Kwa wale ambao wanataka ingia katika ndoa na wale ambao wiko deja ndani, hii mashauri mawili itakusaidia. Neno la Mungu linasema katika Mwanzo sura yake ya 2 na mstari wake wa 18. Conseil yangu ya kwanza katika wanandoa, kwa wale ambao wanataka ingia katika ndoa, tuelewe ya kwamba ni maisha mengine ya ubora na zaidi kuliko ambayo Bwana. Ukaelewa hiki kitu itakusaidia. Kumbuka ya kwamba hawasiantiraki, lakini banaitikaka. Dans le mariage, on ne sent pas, mais on sait. On ne sent pas se sentir, mais on sait. Na hii kitu ni kidogo, lakini inaweza ikakusaidia mpendwa. Wewe mwenyewe unataka ingie, habasiki yake unasikia tu unajihisi, hapana, lakini ni kuchungwa. Unajua vitu vya kusantire tu binapitaka haraka, vyenye unachua binabaki, na vile vyenye unasikia tu kusantire tu biko efemere na havikuwake na importance kwa mtu, ila vyenye unachua bitabaki. Biblia inasema ya kwamba utajua ukweli na ile ukweli itaweka nini? Itaweka huru. Ni kusema ya kwamba tukijua ya kwamba tunataka ingia katika hii mariage ama katika ndoa, tukijua uko precaution zenye tutakamata, uko nizamu ambazo unapaswa kamata mpendo. Hilo jambo la kwanza litakusaidia wewe mwenyewe unataka ingia katika mariage. Usiingie katika mariage juu una santi, ingia katika mariage juu unajua kenye unaenda fanya au kenye unaenda ishi. Mpendwa, hii jambo imeacha watu wengi wamekata tamaa kwa sababu waliingia katika ndoa kwa kusantire tu, kwa kujihisi tu. Lakini nilikuwa nakuombea wewe mwenyewe unataka ingia, usijihisi tu, lakini jua wewe mwenyewe uko dedans, wewe mwenyewe ulishafika tayari, wewe mwenyewe uko deja mu mariage. Conseil hii, usisantire kama uko na mwenzako, lakini jua kama uko na mwenzako. Ukijua utampatia samani, ukijua utampenda, ukijua utamlinda, ukijua utamtunza. Lakini ukisantire tu, ukijihisi tu, haitampatia samani. Hapana, mwenzako utampatia kwa sababu ni vya kujihisi tu, na vijihisi tu vitapita haraka. Lakini kujua, connect. Biblia inasema akamjua mwenziwe na wakapata. Sikia,
kenye kinachaka tunapata ni kujua. Donc il faut connaître. Il faut connaître ton mari. Il faut connaître ta femme. Il faut connaître ton conjoint. Il faut kujua ule mwenzako. Unamjua. Bien que hawezi kujua 100%, lakini conseil yangu ama shauri yangu, usisentir mais ujue. Usijihisi lakini ujue. Upate kujua. On ne se sent pas mais on sait dans les mariages. Jua kama ni mwenzako, jua kama ni mfupa wa mfupa yako, jua kama ni mnofu ni nyama ya nyama zako. Na wewe mama, jua kama huyo ni mume wako, huyo ni sehemu ya kwenye ulitokea wewe, na utaishi siku mingi na mtaendelea kuvivre mwele foyer comme il faut, jinsi mpango wa Mungu umeandaliwa. Bali sema ya kwamba si vema kukaa peke yake. Ni kusema ya kwamba ule mwenye alijua Adam alijua ya kwamba hii kweli ni nyama zangu, ni mfupa wa mifupa yangu, ni ubavu wa mbavu zangu. Nilipenda nikupatie hii shauri ya kwanza. Peut-être mu prochaine video yangu ndio tutaona ile pointi ya pili, ili tupate foyer yenye iko heureux, foyer yenye iko stable, ndoa yenye iko ya mzuri, ndoa yenye iko na ustawi. Jua haya mambo haya. Hii jambo la kwanza, mu mariage habajiisi, lakini unajua habajiisi mu mariage. Haiko kusentir sentiment, ma sentiment. Hapana, sentiment ni sans yenye ina mentir. Sentiment ni sans qui ment, ni sans yenye nadanganya. Unasikia? Lakini kujua ni kukua na uhakika pamoja na ule mtu. Acha Mungu akubariki wewe mwenye unatengia mariage, na acha Mungu akubariki wewe mwenye uko ndani ya ndoa au ndani ya mariage. Jua hiki kitu kitakusaidia sana. Mungu